zaga narwaye amavunja agaza mu ntoki, amavunja agaza mu birenge, nkaje ndatambuka imigi ziri gutonya, abantu kumubona nambaye ntabwo nabyambaraga, nambaraga ibintu byanitse ikibuno. Byose birandikwa bw'ijuru. Ndabashuhuje aho muherereye hose ku isi, ubuntu n'amahoro y'Imana bugwire muri mwe. Umuntu basuhuza ni Aime Shadia nk'uko bisanzwe kuri Birandikwa TV. Ndinginga nsaba umuntu wese utarakanda subscribe akande subscribe, yaduha share, akaduha comment, akaduha inama n'ibitekerezo kugira ngo Birandikwa TV itere imbere, kuko nzi ko hari aho izavana abantu, hari naho izabageza. Ndabizi neza kuko Birandikwa TV ni umuhamagaro w'Imana. Aha rero ndacyari muri Musanze, niho ndi kubarizwa. Murabona ko dufite abatumirwa batandukanye baduhamagaye bashaka gutanga ubuhamya. Mwebwe muri kubareba abenshi mu mufite smartphone, ariko twebwe twahisemo nka Birandikwa TV gusura babandi batabasha kubona smartphone, tubageza ubutumwa bwiza bw'ubwami, tubabwiriza Imana, ndetse kandi nanone abafite imitima iboshye tugenda tuyibohoza mu izina rya Kristo Umwami Yesu. Uyu rero uri imbere ya televiziyo yanyu agiye kubibwira muri rusange. Tumuhaye ikaze. Witwa nde papa? Nitwa Ngayampuze Gaspard. Ibwira abantu neza, uri muntu ki, uri mu papa, urubatse, usengera hehe? Ibwira abantu neza. Nsengera mu torero rya AEBR rikorera mu murenge wa Shingiro, akagari ka Mugari, umudugudu wa Kabeza, akarere ni Musanze. Kinteye kuganiriza abantu ni Imana yansizemo, ariko bitewe naho ntuye kumenyekana ntibyashoboka, ariko uyu munsi be ngombwa ko nganiriza abanyarwanda kugira ngo mbabwire ubutumwa Imana iri kumpa ngo mbahe. N'abandi bose bankurukiye, abanyamahanga, isi yose, ndi kubabwira icyo Imana yanshyizemo, aricyo gitumye mba ndi kuganira namwe. Ndi umugabo wahuye n'ibibazo nkiri umusore, ariko ibibazo hamwe no gusenga Imana igenda ibikemura. Nazanye umudamu, tumaranye ukwezi, dutangira kuburara mu gihe cy'amezi 5 afite inda, tuburara inshuro 4. Madamu wanjye afite inda, Imana irinda inda ye ntiyavamo. Ibyo byose mbisozwamo no gusenga. Gihe cyarageze rero muri ya misi 4 tuburaye, mbona umuvandimwe anzaniye agaseke k'ibirayi, arangije gukazana turarya. Madamu wanje yaza gucika intege nkamubya nti humura, Imana dusenga izadusubiza. Ubwo igihe kigeze rero ndasenga, Imana ikagenda imbwira ko nzarya, ikagenda imbwira ko nzaba umuntu nanjye. Sinagiraga ipataro, sinagiraga inkweto, nari umuntu uri hasi. Ukumubona nambaye ntabwo nabyambaraga, nambaraga ibintu byanitse ikibuno, nkambara mbese bakagira ngo ntonde umuntu. Ariko ubu kubera gusenga no guhamanya n'ukuboko kw'Imana, ubu nanjye ndambaye ukumuri ukumbona ntariko narinsa n'itazi, sinagiraga amavuta, nari umuntu batasuhuzaga, narwaye amavunja agaza mu ntoki, amavunja agaza mu birenge, nkaje ndatambuka imigi ziri gutonya, abantu bambona bagahunga. Ariko ubu ndi umuntu ushima Imana, mvuga nti haraho Imana yankuye. Ariyo mpamvu rero nanjye ubundi kubwira abankurikiye ngo gusenga, iyo usenze wizeye hari aho uvaga, hari intebe Imana igenda agera gukuraho naho igushiraga. Ubu ndi umuntu ubana n'abantu bakomeye kubw'isengesho, abantu hirya no hino turaziranye kubw'isengesho. Imana yanyaguriye imbago, none dore naho inyicaje. Ubu ndibyo ndi gushimira Imana. Rero kubankurikiye, Imana hari ubutumwa yambwiye ngomba kubaha. Ubwo butumwa rero kubanteza amatwi, aha waba urwaye, waba ubabaye, waba uri hanyuma yanjye, waba uri mu kigeragezo runaka, manje n'ababyiri byanje ko nanjye ubu nabivuyemo. Ubu ndi umuhanuzi uhanura amahanga, abarwayi bagakira, abafite ibibazo bigakemuka, abashonje nk'uko nari nshonje bakarya. Ubwo rero ndi kubahumuriza mbabwira ngo muhumure, Imana yantabaye namwe izabatabara. Reka rero aho mu ntege amatwi mwicishe bugufi dusenge.
Mana yacu, Imana ifite imbaraga, Imana yanesheje, ndagushimye kuko ushoboye byose, uri Imana yumva gusenga. Nanjye warantabaye, unkura ku cyavu nyicazanya n'abakomeye. Umunsi wa none sinenzi kwambara ubundi kwambara, sinaryaga ubundi kurya, ndetse n'abagenzi banjye bashonje inaba mfite ibyo mfite nk'abagaburira. Niyo mpamvu mpaho ubutumwa bwo guhereza ku isi hose kugira ngo uri mu gahina nk'ako nari ndimo abashe kumva ko nawe hari Imana izamukura. PV contre Jésus de Sainte d'Otaille Vekire. Urambwiye ngo abarwayi urabakijije. Jésus de Sainte d'Otaille Vekire Maigorome. Urambwiye ngo abambaye ubusura bambitse. Baba Jésus de Sainte d'Otaille Vekire. Urambwiye ngo abatagira amazu bari mu bukode urabubakiye. Baba Jésus de Sainte d'Otaille Vekire. Urambwiye ngo imiryango ziri gusenyuka urazubatse. Baba Jésus de Sainte d'Otaille Vekire. Urambwiye ngo Jésus de Sainte d'Otaille Menikire de Siabovai. Abagabo n'abagore bari gushwana ubahaye guhuza. Jésus de Sainte d'Otaille Vekire d'Otaille Vosai. Urambwiye ngo abarwaye amaguru abakijije. Bamba Jésus de Sainte d'Otaille Vekire. Urambwiye ngo abaribwa mu nda buri mwese afata ababaye kuko umuhaye umuti. Bamba Jésus de Sainte d'Otaille Vekire. Urambwiye ngo abarwaye imigongo baheze mu nzu abakijije. Jésus de Sainte d'Otaille Vekire. Urambwiye ngo abarwaye umutwe udakira baribwa imisonga idakira urabakijije. Bamba Jésus de Sainte d'Otaille Vekire. Urambwiye ngo abababaye bafite indima ku mitima kubw'ubupfubyi ubabereye ababyeyi. Baba Jésus de Sainte d'Otaille Vekire. Urambwiye ngo Jésus de Sainte d'Otaille Vekire desai. Abashumeri babuze akazi ngo bahaye akazi. Bamba Jésus de Sainte d'Otaille Vekire. Urambwiye ngo n'abahinzi bafite imirima zitera ubahaye kweza. Jésus de Sainte d'Otaille Vekire dosai. Urambwiye ngo abarimo amadeni bananiwe kwishurura bishuriye. Revekire de Sainte d'Otaille Vekire. Urambwiye ngo hari abarwayi igifuca bananiwe gukira babivuje biranga, ariko urambwiye ngo uyu munsi wabereye muganga. Jésus de Sainte d'Otaille Vekire. Urambwiye ngo hari icyo ukoze. Jésus de Sainte d'Otaille. Kandi urambwiye ngo muri Rwanda hari icyo ukoze. Urongera urambwira ngo ku isi hose hari icyo ukoze. Baba Jésus de Sainte d'Otaille Vekire. Urakoze kubasubije kandi kubarengeye ni mu izina rya Yesu. Amen. Byose birandikwa.